Pozdrav YouTuber, u današnjem klipu pokazat ću vam kako da napišete sastav iz engleskog, a da se pritom ne mučite puno. Znači, idite na ovaj sajt easytyper.com. Kad odete na njega, onda će vam tražiti ovdje jednu temu. Evo, ja ću vam dati primjer crvena zvezda. Crvena zvezda. I sad ovdje trebate kucati reči. Vi umjesto da kucate reči, vi ćete stiskati na primjer enter. Ili, dobro, nije neka tema. Moramo neku drugu. Na primjer Lamborghini. I onda možete enter ovako da stiskate. Ali tako sporije. Ali da biste brže, onda stiskate sva slova brzo ovako. Evo, kao što vidite. I sada nađete kraj ovako gdje je tačka neka. Evo je tačka, a ne. Moram polako sada, evo. A opet moram da završim rečenicu. Dobro, nije bitno sad da li ću završiti rečenicu, da li neću. Bitno je da ste vi naučili nešto i to je to.